Hus, just too much of this. A gdje? A Bog, sorry, to neće niđe naći, aj sačekaj da se obratimo ljudima. I pozdrav svima, digajte na video, dobrodošli svi na Aldin, znači ljudi na Aldin kanalu. Tražimo mačku. To je bila Erlinova, to je bilo od Erline maca, ali je uzeo Ređu. Ređe je uzeo i nazvao Hušu da neće uzeti tu mačku. Vidjeli ste u prošlom videu i tako Ređa nam je bez jednog znanja. Idemo ljudi da potražimo tu mačku. Da imamo gdje je ta mačka. Ja bukvalno ljudi nikad neđe u životu nisam vidio mačke. A bukvalno. Evo pogledajte svi. Otićemo prvo tamo tražiti pa ćemo tamo neće tamo tražiti i onda ćemo vam doći. Hajde. Znam ljudi, znam. Maci. Mac. Gdje je ta moga mačka biti, a Bog? Gdje je moga mačka biti? I koliko je ovu, i ti Huse baš našao je ovu da sakriješ mačku. Bog te stvorio, ne može tu niko naći. Hajmo mi da tražimo. Hajmo mi van da tražimo. Hajde van. Prvo ćemo neđe da vidimo gdje se ta mačka krije, pa ćemo onda tamo neđe naći. Joj, Huse, gdje si ti ostavi tu mačku i sam moram ići ovdje, jel? Gdje si ti ostavi tu mačku? Čekaj, ljudi. Meni je ovo poznato mjesto. Meni je poznato ovo mjesto, ljudi moji. Meni je ovo poznato, ali ništa neću reći. Ljudi, dok oni neće na ovoj snimi dešavale jako čudne stvari. Da, ljudi, neću vam baš da tu spominjem, uklijete neke stvari koje su jako zastrašujuće. A idemo. Šta je, dečka, aj tražite i vi malo. Neću, ja sve tražite, onda ja vam dole. A vi ćete, dečki, ići tamo gore, neće i tražite. Pa čujemo se kad imamo kasnije. Samo mić Neira. O Bože, dragi, gdje je Huse ostavio tu mačku? A glavo, Neira. A glavu, da smo lijepo smo mogli snimati normalan video. Ne može. Jedna ovu, jedna onu. Jeo, više. Ona se sad zavlači, sad se moram. A Bog te neće. Maci! Neira, šta misliš? Ako nađemo tu mačku, da njima ne kažemo. Da mi dobijemo 10.000 eura. Ne oni. Kaka je Ređu budala i Jerna. On će dobiti 10.000 eura. Maci! Tebi ljudi, pogledajte gdje smo mi. Ovdje smo vam došli dole. Tamo sam ljudi sve objasnio šta ima tamo. Šta je zaneslo jako u prirodi čudne stvari. Mac? Ljudi, ja tamo ne bi išao. Ovam. Zašto je tu trava? Ljudi, ja tamo ne idem.
Mi ćemo ovdje na ovom području pronaći mačku. Ako ima matke, ima. Ako nema, nema. Šta ću ja, nisam ja dole. Ko je reći ovdje srat? Gore. Ajde, nećemo prenkovati ređu. Maci. Mac. Što je ređu, gdje ste vi kući? Čuj sad da je ređu. Sad Erni teško, a malo prije jedno tamo gore, ljudi gore tamo. Nije bilo Erni teško, sve je moglo biti kako treba u redu. I sad, a možda su oni pronašli mačku. Eto nas. Aj. Ljudi, stvarno nema mačke, ljudi. Sve smo pretražili, evo ovdje na ovome području. Nema mačke, hajde mi kući. Nek se eksploatije ređu jedna i hus. A što oni najviše ostavili tu mačku. Evo ovdje. Maci. Tam mi kod ređe. Aj. Baš se moram sad provlačiti ovu da više mi je zlo i od kako se zove, i od ređe, i od Erne, i od huse. Baš mi je zlo. Jel' tako ne? Mi smo sve bili tamo dole. Ljudi, tamo smo na početku, tamo je objašnjavalo, idemo ljudi kod reče. Tamo smo sve pretražili na njive, tamo nema mačke, nema. Ne znam kako da tu objasnim. Idemo ljudi kod ređe. Ređina je kuća ova ovdje. Pa ćemo vidjeti, evo. Sad mi to, kako se zove, da uspijemo pronaći mačku. Ljudi, ste vi pronašli mačku? Ste vi pronašli mačku? Ja nisam. Ljudi. Nema niđe mačke. Čuje se mačka onda na riđu. Evo mačke. Jel' tako znači? Drženu. Zove riđu. Zovi. Počnemo kameru dok ja samo objasnim riđu. Evo, prišću za minut. To je meni. A ljudi, problem je što mi to ne znamo. Eto! Erna, možeš sačuvati tu mačku. Ti možeš ti ovdje reći tu šupu. Evo.
slobodno je tu stavio, eto ima tu miše jesti i tako tu. Dobro. Sad mi lijepo odemo kući. I to je to. I to je to što se mene tiče. Ha? Pa nek ljudi ostave like i kako se to zove. Ajde, čao. A fukare, ja ne misli oni mene zezati. Misle oni mene zezati, ja ne može. Što je to tako. Sulin, ne. I šta ćemo mi? Ređo i Jedna stvarno su ispale fukare i tu ne malo. Mi njima pomognem da tražimo mačku i oni sad tu meni nešto. Ne igra. Čuj, i Husine, šta ćemo mi reći? Ćao! Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!